too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. I don't know what going on. Social distancing, Yo, Sabri, Chuku, baby, I will be a Brabasa. Aha. Chuku to her. Chuku, transit, yo, baby, true with me. Sabri, ambulance, between. And Kamo, Edicano, Effie, Yanka, Saya, Papa, Prophet, Kwame Yabua. Sabi was it. Once I am here for Sunday, I said, I know a reverend Cassandra, what to make transit. Okran South Sika 1 million. Okran Fonema, dear, about far, I did take up the soup. Maybe I know me here.
ɛyɛ ɔde akwansra nso ɛka ho edi sɛ mohwɛ kaku no mu ɛho no a na ɔkɔ nsesɛ Righteous one night. Anyway, come on. Masaya miu, ido yasie. Masaya miu, ame. Masaya miu, ido yasie. Ay 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 ay.
Me pamcho Adofo manyina me na me pani na me nua ketewa nie ono kumase be ya nyina ye maame ne yawu eti na manaba a waba na ne ye kasa ne maame we free kakra ntino onse ye friend na ma abana Adofo a ne maame ne mama Dora ne maame ne ye de bo me do piesie no Adofo ba no facha oh dia metumi aka ne se mama yemre ni wo na ha me esan se me bakra de obeje no na ye makono on kire se eye ne kuraba mpo na ene me na me friend so de wo obesi ni me akasa no ani me ni eje na me susu se nka obi a wo no be tena ye papa na oyare ni momu ahwe no na edru ba bia na owu adi kan be fa papa no kura mpo a ye susu da se bia ene ya maame ne be free mo agya ya papa no so die besi bia ye nyame asem papa oboni o ese ade aseda merade na ona eti de oyas nkwanhye se made be ma woni anu ma wo maka dia meka kiro ma ne se omo ye nyina enye baako odo na ya papa de bonwom omo sa odo ne emra ye mu na ye meti wo maka wo no ye yin free ye mu na ye hwe nyankopon ani ne ye nya odo mfa mo ye papa no se ya on so benya anwodin atena se achi ye beda masi bebre nyame hwamo so da mas the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nya ne bone pa ne kase ye pe wo wiase ya asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura